10 ljudi. 10 ljudi, danas ću vam pokazati kako instalirati Sister World Adventures. Prvo što trebate da skidate Diamond Dolls Lite i BitTorrent. I to je to što će vam sve trebati. Ja ću vam sve downloade ostaviti u deskripciji. Sad, trebamo otići negdje da skinemo to. Evo sad ću vam pokazati kako skinete Diamond Dolls Lite. Kucamo da mo Dolls Lite. A što baguje? Čijete kucu Diamond Dolls Lite i tako za ako se zove BitTorrent, to je to. Sad ja imam već skinuto. Ću vam pokazati nešto u vezi mog harddiska. Eto, vidite da sam uspjela. Dobro. Sad nađemo gdje se nalazi. Znači, za to će vam trebati, idemo tu. Možete imati Power Eye, znate ono Power Isu. Sad ovdje nađemo tu. Nađemo... Sad je dao za sosa. Ovdje damo Dolls Lite. Evo sad. Sad kako... Znači... sad. Ovdje se nađemo gdje smo skinuli. Ovdje. Evo ovo. I ovdje idemo ovdje. I kliknete... Znači, vi ćete ovo dobiti u raru, znači nekoliko rarova. Vi ovaj prvo vidite extract here i to je to. Kada ćete se ekstrakta, dođete 2 klika ili 1. Šijete ovdje i open i onda će se nešto kao čitaviti. To i iskočit će vam. Čekajte. Ima autoplay. Evo ovako će iskočiti. Znači ovako da ste bacili od CD i idemo run. Znači run. Yes. Sad, ostavite to uključeno i imamo, sad će trebati, imamo opet u moj kompjuter. Imamo desno klik ovdje. Idemo na open. Tu open. I idemo na crack. Znači, treba ćete imati instaliran Sims 3. Evo ga setup. Ako će skočiti. I stisnemo next. Bravo. Te igra a great terms and licenza great to ne čitamo. Stisnemo next. Sad ovdje zato zašto smo otvorili folder, znate ono. Idemo na taj folder, idemo u crack i otvorimo ovo tu. Idemo generate. Izmete taj kod CTRL-C. Izađete iz tog programa. Idete tu i CTRL-V. I eto. I pišete next. Vidite da radi. Vi ako hoćete da se instalira local disk C, i stisnete ovo. Ako hoćete negdje drugdje, i stisnete custom, ja neću, ću ovo. I next install. Sad čekamo. Ja ću da skipujem dok se ovo ne završi. Sad ljudi da vam nešto kažem. Ako hoćete znači bude updating game da updatate igru. Igricu trebate da imate Sims 3. Ja ga imam. Vidite.
Znači gledamo sad nešto, imam my computer. Gledat će bude safe, nego si vidiš ono što sam ja pokazala. Ja to ako ćete prikam files i breakfast 86, ako je breakfast 86 znači 4 GB trava ako ima 3 i ako ima, to jest ako ima 64 bita ići na prvom file 86, da, a ako nemate, da, 86 biti ide na prvom files. A idete prvom files, idemo na electronic cards. I vidite tu se, znači se save-a. To, sad će stapljati ako se ne čitam, ako se ne završi. Ok ljudi, nastavljamo, mi ćemo na ovom zadatku biti, vidite koliko je stiglo. Znači, trebate da znate update, ne Steam. Ako se zove Sims 3, a vidite ovdje imam Sims 3. What the fuck? What is zabavno? Jest. Znači, trebate imati Sims 3, trebate Sims 3, trebate 3. Ja imam ga. Znači, pokazati kako ga instalirati. I je onaj PowerEye što smo pričali, vidite. Filter don't. Znači, ondan stil. Da se imam Ultimate serije pak 1. Ove, kako se zove. Da, like ne. Ovo je Android. Ovo znate, ono World of Ventures, što sad instaliramo. Znači vidite, kod vas će sigurno ići to malo brzo, kod mene tako sporo, pošto snimam, pa zato ide sve sporo. No, go this. Give the save it to the da, možete da napravim giveaway give codes. Znači, u deskripciji kad napravim taj giveaway, give codes, Minecraft give codes, za premium. A, za premium, to šta trebate? Trebate kao da napišete username vaš u Minecraftu i bit će samo 3 pobednika, pa što ću vam pokazati zašto. Uđemo na ovaj sajt, home, sad ću vam pokazati ga, freeminecraft.me, znači tu imate, znači mislim 3 ili 4, nisam sigurna, ne mislim da je 3, znači ima kao 20. Znači 20 premium accounta, no, nije tačno. Evo vidite, jedan give kod je 10, znači. Drugi give kod je 5, znači drugi 2 give koda je 15. 15 svojih bodova i 5, a treći je 20, znači vidite kad ostavim 20, znači give kodova znači će 20 vas da dobiju premium, znači s njim. Znači kad bude taj giveaway, bit će svima ekstra. Još što ćete moći je da ubacite skinove. Da ubacite skin nekakvi. Mrzim kad mi ovo iskoče.
to mrezim. Da, za 1000 subscribera. Sad ću vam pokazati mojih, kako se zove, pregleda. Evo, sad ću vam pokazati preglede moj kanala. Mislim da sam dobio više nego 500 i nešto. Pregleda. Ću da vidim, neću. Imam možda više pregleda kanala, ali nisam siguran. Data share. Znači, trebamo zapamtiti gdje smo ga stavili. Idemo, evo, sad ja sam ga zapamtio, my computer. Ako iskoči ovo, mi nećemo, mi idemo samo na X. Sad idemo ovdje. Znači dađemo to. Tu. Idemo tu. Dobra, ušli smo tu. Idemo u program files. I nađemo šta? Electronic Arts. I zapamtim, ne. Znači, gdje si Sims 3? Znači, to će vam trebati. Gdje si Sims 3? Ovo tu CD, ovo kao idete krek. Znači, i ovo prekopirate, gdje se kopirate, kako se zove. Tek gdje si Sims 3 radit će World Adventures. Znači, to se tako radi. Sad ćemo ovo čekati. Znači, sad ću da refresham da mi još neko ušao. Refresh. Znači, ako ušlo 10, ja napravim svoj give code. Znači, ja pravim svoj give code, kupim paste you, show in, send you, text as my friends. When you press your house, use your fine points to climb heads below. Znači, ako bude nešto ovdje sa telefonom, neće biti giveaway, znači, ne i ne. Ajoj, čekajte. Pali mi slušalice, neće moći. Pa su mi slušalice. Znači da ih vratim na mene. Sad, okej. Znači, evo sad će još malo biti završeno. Znači, ova dva ćete kopirati. Samo tc3vep01 i tslhost.dll. Znači to. Ta dva ćete u Sims 3 kompirati i radit će. Znači da znate da će to raditi. A imamo još uvijek 5, aha. Svim više. Kad odmah napravim give koliko. Još malo. O, francuska pegla piše C. 3 točke game data, to je share node backwards friends kao francuska.world. Vidite to floru. Francuska. Vidjet ćemo u francusku. Morat ćemo da bude, kako se zove, evo sad će bude gotovo još malo. Mislim da će možda i vama da treperi ovako miš. Izvinjavam se zbog tutoriala, ono da je video bio spor, a moj zvuk je bio brži. Izvinjavam se, znate zašto? To se slučajno sam namestio Camtasia pa ću kasnije da popravim.
pričekati dok se ovo uradi, vidite kako brzo ide. I sad će mislim da na creating prečice, da, sad je završen setup, znači to je to od setupa. I ovako, i morat će pisati ono da instalira kao origin. Mi to kliknemo, stisnemo next, pa će ovo skočiti i ovo stavimo na ovako da izgleda, znači bez ono kao hoćemo i stisnemo finish. Sad, imamo gdje se nalazi Sims 3, kopiramo ova dva, ja neću. Kad kopirate, uđete u Sims 3, idete na play i onda će raditi taj mod pack. To je to. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Možda će biti neki live, nisam siguran, ali to je to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem, ćao.